suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku padanya, untuk dia, hanya padanya, untuk dia. Iya. Awak no. Iya Indo. Mangga tangkali ngasak dako. Sak data eren do. Iya. Jak nama anu Pak Nai tama tau Oh. menonton tau maka datang Oh. maka datangnya idi. Amatan ras itu balik beli. Maku tongeng. Saudagar. Iya. Ni painga minggu paingang. Iya. Insyaallah lilik manil oli silong aka. Uselendok kalong. Angka sampai macam makelo. Tapi kena balik kasih mutar ya wadah. Kuna saliwat tajeng yang ko tae. Yan ang rotama ko kire kaya silok makelong. Kasih Iya. Hmm. Terima kasih tolong aku lili di. Iya. Indo Lo mu pak seding. Itu ang wadah no. Mega ku tu tak tu manu ndok mapau-pau. Ami kata. Iya. Ku komen-komen Iya komenge. Umar BJ Official. Magai naseng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wani minggu i. Makelo siang gotai. Makelo tongengi. Iga senaya ro makelong. Lili. Liwat gelok suara Oh nama. makanjak meto ni minggu paingat tu lo pasal yang indok kalong. Melok kat sedin duet. Oh iya insyaallah lo kata ni main ni minggu paingat. Iya sedilok tu duet. Si Bay Lili. Endoi musolangi lo na lili. Ajak na idi. Musolangi lo na lili. Si bawa na pala iga kasih makin. Iya ampa ku makedai lili onak kedai. Oh Tuhan, ku
ku cinta dia. Coba kayak Dindo kalau kurang. Oh Tuhan. Maka tenang masolang ngelone lilik mana. Alah. Bentuk lilik kada. Oh Tuhan. Wih, mata mana sedih. Jadi ku cinta dia. Ku sayang. Nama itu kamu mereka dok kalau ngiko palas to. Menyawa mina palas. Ay, kok sedih mak guru kilili make loro. Iya, agak pin apa aku tuh, doe. Maka dewa deno Ramadenior. Iya. Sesuai suasana malam ini. Oh, Dede. doe. Sesuai mahkota baik sedini. di. Iya. Umar BJ official. Makanya. Cie gelok na suara mondri. Gelok tong. Gelok tong. 11-12 masih baindok kalau. Maku tongang, iya. Tegi wa dino adik gage jumpa. Kami he. Teri-teri karo kasih sali wangona. Oh, jak makadang. Iya. Bay Anca Ansar. Baper ke mangkali ngesak data Andrita. Oh, iya. Iya. Me. Baper Tommy kan aku sadako tangkali nga. Ndai. Lapar. Enten na baper lapar tepalo ka sapa kande-kande. Cuma lupu ka sana tarasa nando kalau. Iya, iga pindo. Happy Family Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya orang baru. Salam dari Raja Ampat, Papua Barat. Oh, kayak ku Raja Ampat nih. Iya. Iya, selamat Tony menonton bareng telinga. Angkai ku Raja Ampat. Iya, kan pakai ndo. Akbar bar. Assalamualaikum Wak Deno Indah Kalong. Waalaikumsalam. Aga tumai kareba. Alhamdulillah makanjak mah. Salam dari perantauan Timika, Papua. Timika to sidi. Iya. Papua. Iya, seletolo ka kuidi. Selekut Laurita Sofian, ku Eta Lembae. Sofian. Oh, Lembae. Si bawa warga beru, Warga Wadenu. beruh ya mana-mana nanaseng. Sukses selalu buat semua kru Iga Radio. Amin, amin, amin. Iya, terima Tanpa kasih. segi Wadenu. Tanpa. Makadayaga. Dian Karina Febriani. Dian Karina Febriani. Febriani. Wak Deno. Ye. Elok jolok bosku. Elok ki jolok bosku. Iya. Iya. Saparang pe elok kutundok. Elanaga Wak Deno. Yarna nalawero menantu nareke bapak Pirda, namun reke dewi selak de elona. Angker nak jadi. Natiwi pedina. Natiwi pedina. Iya. Tega ngaren ilok natiwi. Ya, ya narondo. Dewi Dewi. Iya. Dewa Dewi. Iya, Mama Rizal. Labu miasoy maringera marudani lauri alena tauri podi kasih launa temape sabdi sesekali mani bawa monrori tubuhku papojiku kegaga pagang kanan nakiwi tone pedina lauri wanua mabela
sulong lalang menginau sampai tori pojiku rekota pasirun tukang eloka suju madampa nama putero dosaku Lauria Lena Kenapa dona siruntukan sapae Sesekali mani bawa Monrori tubuhku Papojiku Tegaga pagang kanan Mati wito ngepegi Kaori wanua mabela Opo aku marajae Asulong ngalalang Unan nungi wanuae Sapa itori pojiku Rekota pasirun tukang Eloka suju madangkan Nama putero dosaku Lauria Lena Kenapa dona sirun tukang Kau sapae Sesekali mani bawa Monrori tubuhku Papojiku Tegaga pagang kanan Mati wito ngepedina Lauri wanua mabela Iya, asik di kelong poleku Ansar S maka dana tiwi perdina nalau nasengon na Muhammad Rizal iya memudah terhibur kini nasabak deto kasih nanulak de elon awak denu ero tapi kaya sepermintaan ya rek gaparel lawelo taruh pasa yelongi jadi madampo menimawa denu nako terutama rolo kana saku pakai lona angkena sebang Ansar S iya nasabak liuk sagelok nelongi ero ya misalnya paku kali ngapa wak denu melongi ya dek lawan nulak de kasih watalak de lona ndok kampak akuro iya anu na anggota anu memang baca mana nih napa manu anu sebab manu toni wetu Mancipi ni di. iya jadi anu mani Jolo badan no. maka ndok Napa he? oh napa oh ya angka aku tuh Tongkaku tu mai. Tongkaku tu mai. iya aku nih tuh makai kawe le sutel lo ke lo kakuron dok Kan he. oh kana ka iya Letuk ni ona Akbar Bardi. oh iya letu nih Akbar Bar Vina Daus. oh Pina Daus Baruji. oh Baruji Hmm. oh ya Anis Putbar. Anis Putbar Salam santun Lauri Wadeno. oh iya akeh sen rondok santun Salam santun. Iya. Pada rekin ako mani Wadeno. Magai. Salam hangat. oh mana ke salam hangat santun karon Sopan di? iya. Sopan, salam sopan. Kuro kakak. oh makuro iya agapi wacan ipek materundok Saya Anis dari Tarja. oh Tarja toh si Taneteria jadi Kemanakan Pak Polis Faisal tinggal di Bungi. oh anu rena Pak Faisal iya selamat toni menonton merengkali ngadi Hasan. Hasan
Lagu ansar jolo wadeno. Purani. 10 pitu si parape 10 itu si parapa. Iya. Ainul. Salam dari Pangkep wadeno. Oh iya seletoh lo kaku pangkep. Badarullah. Badarullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warga bunga. Bungi Warga apa? bungi di Papua Bintuni hadir. Oh iya warga na bungi tapi kayak ku Bintuni mah ku di Iya. Bintuni. Keila 1945. 45. Merdeka. Indonesia. Iya. Madani kakku saudara lokan nok dainre. Makai. Madani kakku saudara Elok kan no dendre. Oh, Keila. Kaila. Keila. Oh iya, mak Dani ku Kaila. saudara. Iya. Iya, Hairuddin Ali. Oh, Herudin Ali maka tosi. Lagu Balolipa. Balolipa. Lemu sanyawamu Andri. Iya, Puratoni. Aldi. Salam dari Bontang Sapo. Oh, poleku Bontang. Iya, salam to Aldi. Hello ke keluarga Bontang. Andi Ashur. Wadeno Balolipa Iya. dolo. Lemu sanyawamu Andri. Musolangi hatiku. Purani. JR Afandi. Maka JR Avandi. Engka kasih wadeno. Oh kaki sih. Oh iyalah tuh deceng. Magamua karebana indok kalong. Alhamdulillah makanjak mako indok kalong. Ampun tipu repan rerwe makanjak nih tuh. Sama anak kaisa lemah. Anak kaisa lemah. Iya, ya miro wadeno. Oh ya miro di. Kampa ya wadeno. Oh kampa. Herman Makassar. Makassar. Salam dari Makassar. Iya seletolok aku Makassar. Syamsul Bahri. Seleku wadeno. Iya seleku to Samsul Bahri. Hasan. Oh iya Hasan. Lagu Indok Logo Jolo. Indok logo. Indok Logo. Oh. Salam dari Bone. Oh pole bone. Iya. Oh iya selamat Tony marang kalinga pole bone. Engka tuh. DPD mai ge wadeno. Angka tuh lo nendok logo wis tapi tene tuh masakang ku kasih endok. Maragi padero. Iya to sih tak gede. Oh indok logo talau mak dongi riawana cempae podo mak duri iya Thomas ame bu. Sulen Indok Logo kur Indok Kalong. Oh indok kalong. Indok Ya. Kasih nasa Ahmad Adil Jaya. Makai. Salam atas dari Wajo. Oh atas dari Wajo di. Lagunya dulu Sungai Kualatan Doe sungai Kuala Tanro. Arabiatul Awal. Podomu suju. Adawiyah. Bawi pala kajeku. Ya. Arabiatul Adawiyah. Oke, Ndok. Salam dari Bontang. Boleh bontat tuh di. Iya, warga na Bontang. Selamat manaki marang kalinga menonton. Iya. Oh iya mah Ndok. Kumat tuh. Ada. Ferry. Salam santan ilir. Oh, santan ilir. Ayah sang Ndok. Santa puluk santa apa waden orang. Wah, santai itu malun rak masengi ko. Ya, Pak Santang Santa. ilir. Santang ita Oh ya. Aga kare basapo. Makanjak masapo. Iya. JR Afandi. JR Avandi. Lagu dandut yo lo waden no. Dandut. Agi judulna. Oh, agi judulna. Terhanyut dalam kemesraan. Purani. Purani. Iya. Masih pas seding. Masih Pak tuh. Arman Pastel. Oh iya, aga. Arman Pastel. Salam dari Kajuara Tanetiri aja. Oh, Kajuarana Tanetiri aja di. Iya, ilumba buranci ya. Samsul Bahri makai. Engkana tabungi rentu waden no WK. Iya, insyaallah kana kasih Rasulija. Iya. Asri Adi. Wadeno. Oh, wadeno. Curhat dong. Kela 1495. Iya, make Kela. 1445. Bapak Pirda. Lagu tak yo lo wadeno Mario Reno. Oh, Bapak Pirda ya wadeno. Oh, Bapak Pirda ya, Ro. Iya. 9145. Iya, Kela. Oh, Kaila di. Oh. Oh, berarti Bapak Pirda naseng ero di. Elota wadenu do. Iya. Muhammad Matu. Muhammad Matu. Iya.
Jakna sekarat di matuk pi. Iya makumiro. Iya. Heeh. Salam dari Pangkep Wak Deno. Oh, boleh pangkep. Syamsul Bahri Tosion nak Wak Deno. Oh Boleh iya, sopeng. boleh sopek di. Ya. Arman Pastel. Arman Pastel. Request lagunya Baloli Pak Wak Deno. Lagi Lagi putus cinta kak. Indo putus cinta kasih. Ando petui cintana. Tuh. Iya, helonge. Sambung ipe emang. Adito ke sambung. Ding ha. Oh. Jadi kau petu si sambung sih, Ndok. Iya, Oh, nak kau ngapero. elok mero dua Oh iya. Nah, Ndok nasabab manun dua tu masih manik. Iya, madece ni kapat di. Elong akan eringi sodagar pacapurang Ndok dua ki. Elong akan eringi. Sebagai lo penutup kena. Elok ngaga naro. Elong akan na kira-kira. Aga. Ini na. Iya. Magi nang kaya. Di mana dia bisa ngilongnya? Di mana bisa sedih ngilong? Ini na, mato. Pak Mega suruh ke makelo kodo. Magai. As kelo ki jolo Wak Deno. Kay lo dua kay Ndok kalong, suruh Ndok kalong. Wak Deno migahe. Kay lo na. Kata ni Muhammad Matu makan nasapa ki Wak Dola. Wak dola. Isur lo studio Wak dola kada kalau ko studio. Deno. Ye. Elo kacapi guys. Lo kacapi. Ade lo bembeng bu kacapiku. Ayo tarik ku boleh. Iya. Masih mani paling Ndok. Iya. Iya rene rekese dia lo pacapura sodagare di. Kena senganak Bapak Pirda melalui lo Wak Deno. Makada. Lenyak ni paseng ngeremu. Banyak nih pasengarno. Iya. Sebagai nasengelong pacapureng. Pergi kapan maketik ya sing Ndok. Iya aku gitu alokah. Kan ikan Ndok. Kani. Oh iya. Sengerku. Hah? Banyak nih sengerku. Tenia tuh. Nyo hati. Iya, Wak Deno kayak mu ketik kurang Ndok. Oh kata gay lota pale. Wih, de. Magi saya Ndok kalong Iya. Kan itu makadalannya ini pasti ngerenu. Ya mah. Ya mah. Engkau tuh pe pasti leku agar Kata. Nasabab pura ni biasa minggu riolo kapero lenyak ni pasti ngeremu. Paseleku na. Pasti leku sih. Iya. Ya rengi Bapak Pirda di. Sekali itu masih mani Ndok. Iya di malodam pemenikip maraja kusini nanaseng yang kemarin kali nggak menonton. Jika mangkada ada tepat salah dia Makutongan. tungkai. Iya nasabab maraja bonga ki. Dek gagak kata leta lo misi pura si poreno. Makutongan Ndok. Iya. Jadi set diri kelong nareki Wak Deno elon Wak Deno di. Makedai. Paseleku. Iya masih matoni Ndok. Iya. Iya Wak Deno. Iya to sindok kalong. Masih mau boleh perkelingan tak manang. Ibali bare selang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mario renuni andri sabak welai nikma bela terima reni kasih ini isaranya aku engkau palek lainnya maserola demu podi waram para pasabareng mupa pokok niatimu Mario renuni andri sabak welai nikma bela terima reni kasih iwi isaranya aku
niro andri cinna kurialemu denaro gagalalen tagili papojiku. Deu seserangi ale mualang apa sele nasabakmu pojie na cemewaran parang na cemewaran parang parioran nuni andri sabak welai nikmabela terimaran nikah kasih iwi isaranya aku. Lupa bokor niro andri cinna kurialemu denaro gagalalen tak gili papojiku. Deu seserangi ale mualang apa sele nasabakmu pojie na cemewaran parang na cemewaran parang marioran nuni andri sabak welai nikmabela terimaran nikah kasih iwi isaranya aku. Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh 5 macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendekia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu, membawa 5 bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai, kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin, sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah, khianat ditegakkannya di dekat para pedagang, dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.